Habakran mat kilat patai kubor usumbut menteri rangba. Pak Presiden Tensong ulong ba ka jingpynïaid ikipai nadu sherpi hadu raino lahap ban persangi no namar ba katei ki jaka kihap ha ka jingpet jong Shipai ka ba tat hadu menta kimpat ai jingbit satya. Lai thuru barang sian nak liang Shipai ru kilapan jingtep nak peci ha ka bai de ba ka jingpynïaid ikipai nak jaka ki jongki. Ha ka te ki jelang nak liang usumbut menteri rangba rengkat menteri ka peci ba samlen malngiang kilapat haru yaki ofisa rangba jong bludi bat peci bakin tri rengkat nak bantawan pentulun ya katei ke projek ke bakong santam nak banta kinong snong kanong ba Shillong barak koi hakoi pat kaliang ba prustun ulakan tai bakadon ke jingpen senge nak kaliang peludi ban INOC yak PhD ban pynïaid sakamat ya kakam na sherpi hadu angne ha yong haril bong ka ni ka hakam hanin anjali ka ba sejan litikin sejan raino hadu raino ka to position ke nakaliang ki Shipai kilaya pan clarification kata ko ni na peci dengan try ya kan niru rada myo kloy kata ka NOC ngan sakot manga ta meeting haka manga baru peci minister ni dalang ngan khot meeting ya kini ki officer BDP ya kata jaka ka Contonment area ko bingi kren ko ngap ka bludi bat ka peci ki jingdai ko ngap ko dei bat ka NOC for laying of pipes de pi ya kan ka distribution line hapo Shillong city kila divide kila pia syakikat artiligi zones 12 zones the 2 zones more or less kila depth tiga wasa menta kalong totally zones ke bedangsa tingi kren menta kasni le khot lang ya ki officers bro senior officers nak liang peci bana di bat ilai rai lang anta ba menta ngin ai ya ke NOC nak menta kini ki zones ke bedangsa bakin le pipes markani shim kalau kau don kam adu kata-kata nak menta ka nomba Shillong jungi berokoi ngau pipi ya last meeting yung siong ngim ong bangi stop kamdon kata ka question but stop ka question na kato por kolong ba nakaliang jong nga bat samlin kumu peci mistan layrai rengkat bagi senior officers jungi kolong ba kinlek ya ke joint inspection kenang ba ke peci kan pynïaid nang nu ya kalai ke crossing kan don kan nu teli nomor ba let's say mentala ars pak mitar ka surok leni siteng kilometer ono sans pak mitar ka surok kat nu teli kandon ke crossing line ka bakin hapiai di Iaka ka mo pi ha ka to ko por ngi ya rai ngi direction ba ka PhD bat ka pludi kin ya lek ya ke joint inspection bat bakin sna estimate ka pludi kat nu ke jinglut na kam ta restoration te menta kidang sudep ke estimate dang sudep na kadau nga bat ba samli ni shop biang menta kaski ni khot ik meeting bat officers ha ka bla dep menta ke ni ke estimate na menta bro lively ke division ka way ke central division ka ba ar ka Shillong bypass division bat ka balai ka national highway division ka ba yedai bat ka pludi tinggal shong kat bati senior officers bro te ka estimate la dep ban ila rai ru menta kaski ila ai ka direction ba ya ka NOC ban ai no but ia kata NOC ban air kulong but again baki kin prepare ru ia ka working program let's say for example ki kwa ban tre swah lai mkra le ki tre lai mkra let's say ki kwa ban pendep kan nuski ia ka wi ka stretch long nok ka bade subu san spa mitar kan nuski try kan bapor ya ki i walk out ka tali ko mo pi na mangi kwa ban ngilong ka sen ia ka inconveniences na kamta jong ki pai ba nakaliang menteri ketanat PhD ba samlin malngang pat ulai ke jero ik officer ke PhD bat peludi ke belai ke kaipot adin bekilawan ban jurip lang yaki katu kan ni ki jaka bahap ban pynïaid ik tigi payum te menteri ulai thuru bolo patha ik officer bakin sajit swai ke jaka bakin stang train nang kong kenang bakin yo pat ya ke jipentip sak peludi bakin yo ban marmon tang sudap kakam kadang pas tunat ba nakaliang jokiru lalong ready bat kila ploy ban ai ke NOC dan su banong ka NOC ka kamhi na dula sai kan stopping te kai ka bangin pet nak lang PhD kin pet nak ai swa ka jaka bangin sedang bat hadin kata nin sa ai hakanu ka jaka bangin sedang swa nin sna kom kinja jingpat tip saki ke program ba nang ni ka bangin sedang tiki nak lang ka PhD ru kan malang ban pet bangin ya coordinate lang ka pedi di artli department kenang ba kanum don kanu ka jing ha pedi department bat kumjuru ka wi ka concern ka bangingi so kiapal kalong ba ni hap ban ahiru ya kata ka jingtrai ke jongi bahkan penhuni ke pai ba kanam kata ya kaya yen tengah song kerpar ki pai ba abang pentrai ya kamru kim dei bade ban knyum hang ni hang tai khandak don soi da don kini sha lang bat ni ka Sorkar bat kam tama ko minister ba pynïaid bet nam ta jiman toy kini umbau mundi hapo kanika
nong ba Shillong chingi berkawi. Mala instruct ni ki usa na PG makin lum no meeting lengkap dengan kontraktor ke bomot menteri kam. Dan ke ba hadir nang ta yang sampai nang yang sedang kam bat ni sepenting. Kita berat ngut ke menteri ke 8 paru ke jus ngohun halor ke jingai baik ke kam bat ongru bahkan om sempuar syo bagi pai ba kin suyo purai ke umbam di lyngba ka phase 3.